gisunod gyud ni pag celebrate sa simbahan ang All Saints Day ug ang All Souls Day aron makita nato ang koneksyon sa kinabuhi dinhis kalibutan ug ang kinabuhi sa sunod nga kalibutan. Ang dinhis kalibutan, ang lawas mo'y gi-highlight. Kining atong lawas mo'y sikat kayo dinhis kalibutan. Pero gipakita sa atong simbahan nga ayaw kalimot, at least once a year, ayaw kalimot nga niasad kuyog aning atong kinabuhi sa kalibutan, ang dili makita nato nga bahin nga mao ang atong kalag. So naglakaw kita dinis kalibutan, lawas og kalag. Ngilingi ay imong tupad ning na buhi pang imong kalag. Ina ko no ba? Buhi pa. Unsa may makapatay sa atong lawas? Ang duha ka S, samad og sakit. Grabe ganing samad, patay. Grabe ganing sakit, patay. Nga, tulo man ni ka S ang makapatay. Ang ikatulong S, mao ang sala. Maunay mo patay sa duha. Ang patyon sa sala, duha gyud, lawas og kalag. Muna, ang pahinomdom sa Ginoo nato, likaya nato ang makapatay sa duha nato ka bahin. Ayaw likay itong gauna kay usara may mapatay ato. Lawas raman pero di man mamatay ang imong kalag. Dirisad sa atong unang pagbasa, nagpaamot si Judas, leader siya sa una sa mga Israelita o sa kagrupos mga Israelita, nagpaamot siya kwarta, gipadaan sa templo aron ipamisa sa ilang mga kauban nga nangamatay. Kay mituo man si Judas na ang patay lawas ray namatay, ang kalag kinahanglan gyud nga iampo kay dunay pagkabanhaw. Pasabot siguro agyog atiman ang kadtong dili mamatay. Ug unsa may dili mamatay? Ang kalag. Ayaw pagsigig concentrate anang mamatay, siging pakulor anang buhok nga mga larag ra man mamatay na imong lawas. Siging gasto anang imong kilay nga mawa ra man ini kamatay nimo. Siging gasto anang paputi-puti anang naong ikamatay mo kuana na mawa ra nang naonga. Pero ang gastuhig maayo ang imong kalag. Nya dinis atong parokya unsa may maka buhi igyos kalag. Ako ba, believe na kayo ninyo. May kayo mo mutubag, pero di dyan mo palit og daghan. Bitaw, slat, no? Ato na ingon slat. Kay, ang slat, og ato ng spellingon, S-L-O-T, ang meaning anang S, sacrifice for salvation. Nya ang L, love for the church and for the poor. Nya ang O, offering to God. Nya ang T, treasures in heaven. Kana mo na siya ay makapalangit. Usahay, wa na kaon imong lawas, kay gipalit nimong slat. Ana. Pero, buhi ang imong kalag, himsog. Pero sige kag tigom og kwarta para sa imong lawas, unya daw na kay kastanan, wa na kay pagtagad sa imong silingan, mag-anam nagkaluya imong kalag, hangtod na gyud magkamang-kamang.
kani karong nangawat aning atong flood control ug uban pang mga budget, PhilHealth, education, hasta pagay military, agriculture, gipangawat nagmaayo. Kana sila himsog man sila glawas, dagko kay na sila tiyan. Ana sa may nipis nilag tiyan, may mo exercise, pero pitaka na nila, ilang mga sudlan nagkwarta, dili na pitaka attache case. Kada kuno sa to, usa ka attache case 48 million. Niya matod pa ni Sergeant Gutisa, nag-deliver sila 46 ka attache case. Niya kada sud 48 million man ting ito. Grabe ang kwarta. Para lang na sa usa ka tawo. Nya dili ra na kausa. Pila ka tuig. Mga at least matod pa nga atong interview, mga 3 ka tuig na sige sila deliver. Hapit kausas usa ka buwan tingil mo deliver. Ana. Grabe ang kwarta. O gipalit pa lang tong slot katong usa. Kadto bang usa ka attache case gipalit pa lang tong slot. Wa na Hasta no mo anhi dinhi ba? Mo anhi dinhi. Pader sige man jud kag naon sa na imong slot. Day usa ka attache case o imo na ni. Unsa may inyong advice nako? Dawaton dili. Kamu ba patyon sa ninyong kalags pare? Uy, dawaton ginako. Akong dawaton total. Wa man na to gi-announce. Wa man tay gi-announce din Ingka mangutana sa ginapadiroy og di inagikan bitaw sad no. Ako lang tawgon ang akong Paris Finance Council o Pastoral Council. Ari mag-meeting tabi kay ni may ni offer og usa ka attache case unsa man ni ato ning dawaton. Ya, mga Diyos nun sa kining ako din nga pastoral. Malandong na sila pader murag og di ni nato dawaton wa tay project dayon nya. Og ato ning dawaton ana tay project. Di lang. Ay ato kong Bishop Abit ito ato kita sa obispo mo sangko Bishop di amay ning hatag diri nya murag klaro magkaining gikan ni antong attache case nga sulti dito unsa man ako ning dawaton Bishop inigingos obispo dawata dawat dayon kay siya may authority nyag maimpierno ko kuyog mindo maglingo-lingo mi diri Bishop mao gini gisangkuan ato ni anong approve sa Bishop nanong ta dinhi noon dai mamalandong ta unsa may mga sukdanan basta wa ka nahigugma sa kwarta. Ang kwarta, samas gibuhat ni Judas, gamita para sa kaayuhan sa lawas ug sa kalag. Ayaw gamita ang kwarta para sa imong kaugalingon. Mabati ra gid ng kwarta basta imo na siyang gamiton para sa imong kaugalingon. Wa na kay pagpakabana sa uban. Kaning nangawat ron sa ato dinhing dagko kayong kwarta, kung maparihan ni sila ni Judas diri sa unang pagbasa nga gamiton anilang kwartaha, ibalik na nila nga ris nasod, iuli na nila, unya moangkon sila nga ilan ang gikawat, luwas ilang kalag. Nganuan, kay ang kamatuuran mao may makaluwas nato. Nangutana si Tomas, Lord, Ginoo, wala man may mahibalog asa kapaingon, unsaon na mo pagkatultol sa dalan. Ingon si Jesus, ako ang dalan, ako ang kamatuuran, ako ang kinabuhi. So kanang way, truth, life, mauna si Kristo. Unya kung gamito nato ang kwarta aron palutaw ang kamatuuran o maluwas ang kinabuhi, luwas kita. Bisan pag-unsay atong sala. Mao man bitaw kita dinhi simbahan hangtod nga nagtinga na ang usa ka masakiton ato pa yung tagaag sakramento sa anointing of the sick.
Kay basin daig nakahinulsol na siya ug makabuhat na siya butang nga makaayo gyud sa kinabuhi. Pinaagis pagbasol sa mga sala ug sa pagbuhat sa kamatuoran, maluwas na siya. Nanglitan kawatan kay na siya or namabay na siya. Nya hapit na matay. Paghilog, pag humaghilog, iya ding ingnan niyang asawa, day imong tan-aw nako buotan kay ko pero nabi ako'y babae. Nya moingon ding asawa, dugay naman kong nahibaw kay silingan man na sa akong igsuon. Jawa lagi ka magtingog-tingog. Ingon sa dang asawa, di lang ko gusto ba nga musamot ang atong kagubot kay mas gihigugma man ako ang imong kalag kaysa imong lawas. Ingon dito ang selo ako ha, sana all. Patay na yun. Imong paminaw, maluwas to, dili. Luwas, nakatugaan man siya sa tinuod. Ayaw na ipamakak ang kamatuoran kay dugay na nang nahibawan. Ang Ginoo nahibaw na sa tanan. Kaning mga kawatan sa atong katilingban karon sa atong nasod, grabe naman gining kawat, pero wa man gyud mutugan. Ay mo pag-ingon nga wa mo mahibaw dugay na mong nahibaw as Ginoo Nya di narabasan mo magdugay kay mga edad ani mga tawhana karon, pun-ana na nato mga 20 ka tuig, wa na. Ubay-ubay na nila ang maapil aning November 2. Pero ilan na nang puy-an ang kamatuoran, di sila magpakaaron ingnon nga wa sila masakpi tungod kay naa sila sa authority, tungod kay di sila macharjan. Dugay na mong gikonbikto sa inyong konsensya. Dugay na mong gikonbikto sa Ginoo. Pero lahi man ning Ginoo, wa man ni siya Supreme Court, wa sa ni siya Court of Appeal. Ang naa niya is supreme power, supreme love, and supreme mercy. So kung ato nang basulan ang ato mga sala, nya mubalik na ta sa pagsunod sa pulong sa Ginoo, siguro kita nga maluwas. Kay matod pa sa atong ikaduhang pagbasa, kinsa may makapahimulag nato sa Ginoo, bisan ang gahom sa yawa nga mao ang kamatayon, dili makapahimulag nato sa gugma sa Dios. Ang gipaabot las Ginoo, magbasol unta ta. Ug unsa may buhato nato sa atong pagbasol, maningkamot natang mutan-aw sa naong sa Ginoo. Ay pagsigig tan-aw anang kwarta, ayaw pagsigig tan-aw anang imong balay, kanang imong mga sakyanan nga nindot kaayo, kanang imong mga alahas nga purtig yung daghana, kanang imong mga sa panang-uban nilang gipamalit ron, eroplano, helicopter. Ayaw pagsigig tan-aw ana, ayaw pagsigig tan-aw anang naong sa imong kabit nga nag-ilis-ilis lang tungod sa kadako sa imong kwarta, bati kay kag naong pero gwapa kay kag mga kabit or gwapo kay kag mga laki tungod kay maka-afford kag hatag nilag millions, even billions. Ayaw pagsigig tan-aw diha. Unsa may maayong tan-awon? Tan-awa ang naong sa Ginoo. Mao nang niingon ta diri, unsay atong gisulti? Ang Ginoo maayo og maluluyon. Inig tan-aw nato sa naong sa Ginoo, kinahanglan mangita ta niya diha sa iyang pagkamaayo og pagkamaluluyon. O kinsa man dinhis kalibutan ang naghatag niini, mao ang mga santos. Mo nang gi-celebrate nato sila gahapon aron matan-aw nato nga mga modelo sila nga mga maayo og maluluyon. Tan-aw tas crucifix, maayo og maluluyon. Tan-aw tang Mama Mary, maayo og maluluyon. Tan-aw ta ni Santiago Apostol ug sa tanang mga santos, maayo og maluluyon. Ato nang sundon. Tanawa, di ba inig sunod nimo ana, makakita sad ang imong silingan sa naong sa Ginoo diha nimo, kay nahimo naman kang maayo og maluluyon. Gilingi ay mong tupad. Ang di mo lingi, patay ang kalag. Lingi ba gamitan ng imong lawas pag lingi-lingi.
Nyaing na siya, sugod karon, sunod na ko ba, na sugod karon, limpyuhan ako akong kalag. Tubagon sa kaniya, istoryahe. Labi na kang imong gilingi, imong bana, dugay na kayo ng gaduda na imong abdi jud ka mausab. Mingo gina istoryahe. Pero usab maganing atong kaning mga slots kana pa bang imong naong og batasan. Na padayon ta ha, usas atong usbon mao gyud ning atong gugma. Ibutang gid ang direksyon sa gugma sa Dios o gugma sa atong isig ka tawo. Nya gamita ang kwarta para sa uban. Ang ato karong grace 81,320 na ang atong halin, na apay 618,680 ka slots nga available tag 100 pesos per slot. Naani 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge. Ang ato sad nga PPSC kaning para sa ato dinhi mga proyekto 46,972 ang atong halin ka slots, napay 53,028 ka slots nga available tag 100 pesos per slot. Nya nani 162 slot challenge nga tag 16,200 per challenge. Nya ang ato sang DPR 5,822 na ka slots ang ato rong pundo. Nya sige patagdawat tag 100 pesos per slot. So atong pakpakan ang namalit na tog slots. Bisag hinay-hinay ni makaluwas biya gid ni. Unya karon unsaon man pagpalit og slots, una ihatod lang diha sa atong opisina or sa atong mga lamisa dinhi dito sa Rosmenterio, daghan sa tadtog na maligyag slots, or ideposito sa atong mga bank accounts atong gipakita ron dinhi sa atong screen, or ipadala sa atong GCash. Open na ang among mga GCash karon, ambot kanus ani mapuno, basig mapuno ra sad ni after 1 week. Congratulations ug mapuno ning tanan. Limited raman ang GCash. Ang way limit mao ang kwarta padala. So ipadala lang sa dinhi, pinaagi sa kaning mga kwarta padala dinhi og sa abroad. Mga igsuon, ang kwarta makapaimpierno og makapalangit. Unsaon man aron makapalangit, atong gamiton ang kwarta pagwagtang sa mga sala. Pinaagi sa paghatag niini sa mga nanginahanglan, paghatag niini nganhi sa simbahan. O kung ato na kining buhaton, secured na ang atong kalag gikan sa labing kuyaw nga nga makapatay nato nga mao ang sala. Bahala nagmasakit ta, masamad ta, basta walay sala.